Rabi. Uyangizwa ukuthi ndini mama ulalele kuhle mama. Ngithe ngithi ngiyakhangela mfuthi ngihambe kagijima ngafika ekhaya lapho zalwa khona esimeni saphakathi ngasengicinga sembuza ukuthi kade ancedwe njani umama lo njengoba ekhanya ekhala ekhanya ehoma. Kwathiwa khona no umama lo kulento evela iphakathi kwegazi lakhe phakathi komuzi wakhe lapha zalwa khona. Kwathiwa ngibuza ukuthi wena mama umuntu othiwa ngu-Elvis ngubani? Uyamazi u-Elvis? Asembuze umsweni waphakathi kwathiwa khona nxa edideka ingqondo ukuthi u-Elvis uyabe ngomunye wabokhulu abazala abadala bakho nakusuka bamncane kule indaba le awusozuke yazi ngoba kulabadala vele ababe ngaphambili kwakho ngabaziyo wena. Kwasokuthiwa ngijule kakhulu ngehle ngomoya ngibuza ukuthi kanti isizathu sokuthi yena lo mntwana ahlupheke ahambe ekhayela ngeganga engelabani omncedayo ngathi uyabamba lokhu kuyachitha uchithizwa yini kanti kwathiwa umoya wenkukhu lo kubamba uchithiza okudla uchithiza lapha nalaphana uvela ngaphi? Ngasenze ngiyabuza esimeni saphakathi ngase ngiyagijima kakhulu ngabhoda lapho phila khona lapho dinga khona into ethiwa imali. Ngabona kule tafula elilombhida umemeza usithi imbhida ngapha itamatisi ngapha. Kwathiwa ngibuza ukuthi kanti wena vele mama uphila ngani uthengisani? Man phila ngokuthengisa sile mzalwane. Uthengisa amatamatisi. Ngithengisa amatamatisi. Amen khona phana esimeni saphakathi ngilonde kuhle khona phana esimeni saphakathi ukuthi kanti veleni umama lo azafike khona ukuthola mama ulenhlanhla wena yaphakathi ukuthi ngabe kuthiwa umuntu wena mama ongazange umbosele uvale izinhlanhla zakho ngabe umuntu oyisimanga kakhulu ngabe umama osebenza emahofisini wena kahulumende wena ngabe abantu bachaya iline queue uthwele ipen nepaper bakubulala ingqondo sesemncane wena nje umncane wakwahlupheka wagula ngekanda wahlutshwa likhandela lingapheli ukutshayela phambili ukutshayela esiphundu ngilamanga yini wena mama? Amen mzalwane. Kwasokuthiwa ke mama hamba undingele i-1000 rands ubuye la ngokuphangisa sixotsha umoya lo ngihambela ngiyakufaka emanzini ngokukhulekisa ngokuncengisa ilanga lesiphuma ukwenza ukuthi sixotsha umoya wobuyanga okuhlupheka umoya karazako usale mama lenhlanhla zakho wazalo uzifumbethe uphume esiswini sika mama. Kwathiwa bese ngibuza ukuthi kanti kule xhegu leli elingathi liyadonselana leli ubaba lo nguye yini ubaba wabantu abakho? Kunjalo mzalwane. Ngoba abantwana siyadonselana sibila ayikho into ehambayo. Ngasenze ithi ngiyancenga kakhulu abhale emuzini wazulu kwathiwa indaba le ngiyikhangelisise kakhulu ngase ngijula la ngisidla ngisithi ngiyabuzisisa ukuthi kanti vele kwenzakaleni kanti wena umama ehlupheka bedonselana kangaka ngathi badonselana intambo ngathi badonselana ucingo. Kwasokuthiwa emuzini waphakade nguncenge mama ngikhulume nawe ngitshela ukuthi zama ukugijima le 1000 uncengele masinyane mbone mama ususiba isithembo usumdala ungaka bekuthathela umama uza kuncedisa eceleni. Ilizwi lomusa waphakathi uthe ngikhulume lawa mama phangisa le 1000 ngihambe ngiyogezisa phakathi kwamanzi umfula emfuleni waseMalvin umfuleni waseMangomora ngiyekuncengela ngiphakathi uyakwazi ukusundingela wena mama le mali yokuthi ngibe sengihamba ngithuma umuntu agijima eZimbabwe ayakudingela inhlanhla lezihlathi zikaXamu abuye lazo izihlathi zena sikugezise sikukhiphele sinyama esiqolwa sitwa ngogogo wakho oyengavele ngalifuna ukuthi libe lento enhle. Uyangizwa into engiyikhulumayo? Ngiyabuzwa mzalwane. Ngicela ukuthi undingele 1000 yana ngokuphangisa utshelo landela ubhale ifone number zamphandle lapha kusuku umbona ngokuphangisa ngincedise. Kodwa ngicela ukubuza mzalwane ukuthi isithembo leso esiyabe sesilapha kubaba njengoba nasidonselana uyabe sokuhambe njani lapha mzalwane? Isithembo ngumoya ukuthi wena uhluphe kufunga urazaro. Ngichasisile nxa ngikhuluma moya futhi ukuthi ubambisise ngoba uzagcina sulesithembo ungaka mbone umama olelwezinde ephithizele emuzweni waphakathi ngathi ngiyacheka ukuthi kanti vele kwenzakaleni ukuthi umama siphithizela bebabili kulwana umuzi ngasembona umama ade sethandwa kakhulu kwedlula wena. Kwasengichazelwa lizulu kwathiwa khona hayi umama lo yena bazabe sebembona sometimes kodwa ukubonwa okukhulukayo sokubonwa lo okhona. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyazwa mzalwane indaba engaka. Kwathiwa mama sikuncengisele emuseni waphakade wena sikuncengisele kakhulu. Sungahamba uthubele nje ilanga litshona bakubona uphuma ngathi uyadinga inkuni. Ube ngumama osothiwa uphumile wagijima wangena iganga. Ubizwa ingontokolo shaba kaba bomkhulu wakho ababe bekubiza egangeni bebiza ibizo lakho ukuthi ungena iganga. So kwathiwa sincenge ke esimeni sokuthi ungaphithubeli uzandingela le 500 rands ukwenza ukuthi simise umoya wendlebe zakho lezi sikhulekisa kakhulu indlebe zakho ungaphonga uhamba usabela usithi mama ungabizwanga wena uzasabela la montokoloja.
Yayidinga ngokuphangisa sibili. Ngicela olandelayo. Umuzi wami eshiwa. Raphi.